Posljednjih nekoliko godina trend plus size modela dosegao je vrhunac, a neka imena posebno su se istaknula u masi. Jedno od njih svakako je ono Ashley Graham, koja je pravi full-time model, snima za poznate brendove i definitivno utiče na američku modeling scenu. Ashley se pojavila na naslovnicama brojnih poznatih magazina kao i u editorijalima, no unatoč modnim uspjesima često je na meti kritika da njene obline nisu lijepe. Ona je nedavno na Instagramu objavila video koji pokazuje kako izgleda trening kad imate velike grudi. Nikad nisam dopustila da mi zbog tijela pati trening. Grudi, guza, trbuh, ništa me ne može spriječiti da se gibam i brinem o svom zdravlju, napisala je Ashley uz video iz teretane. Sa snimkom su se poistovjetile i njene mnogobrojne pratiteljice. Ta borba mi je poznata. Ponekad, kad sam u sportskom grudnjaku, napravi mi se savršeno mjesto za odmaranje brade. Bol zbog grudi je stvarnost. Priča mog života su samo neki od komentara. Kako izgleda trening kad imate velike grudi? Pogledajte.